make ukiuragia riu agaciana atianga ndagwite gutwara mutumia Isiraeli ni kuraruirwo Diego mwira ati Isiraeli gutirathieka iratuthie tone kuria Jesu aikaragwo pada chapa pressure Isiraeli taragithamba kurenda guthie by the way gutirathama gugukorwo kurio hau ona next year vatani atiriri ngai yakuiga kumenyerere nigetha next year gikinya ukorwo wichonjo ni mara hukite hamwe nani we kore na Ivasha ndona ndona Ivasha ni makiara hukite na ngeho ethe ndona ndu muthenya wa ira ya tumwetereire mwena nonsense atwamwaga na mutirawiga kuria muri aca ugituona haha umenye kiria gyatuma twae gukaire ni tondu gutirari kwega no ni ati kiria gyatuma tukio muthe ni tondu mwathani ni atuma maundu makorwo makiagirira na tikwaga maguta by the tikwaga fea asa thiatiriri he maundu mange makuana gatabathi mundu gwitwa Nyugutwa Mwaz ako kwa mitabo sana anasema good morning Maina gatho kwi ngai ni igututana irana mweri mweru mweri uyu wa 11 akaiga ndimugithirie chairman Growa Thika na Grace One Naivasha na mheshimiwa Kuria Thuo twi hamwe mino Naivasha nashukuru sana. Engineer Taswa Naivasha is awake, morning professor Naivasha nitwara hukawega okoiga gwara horre dongwa Montana Resort mheshimiwa Virginia wa Maithagishaga Governor Susan Kika na team Naivasha yothe na Kingpin Yusio wa Geretha dagathi atatwirite haria bathikire John Kemathi wewe mtu anaitwa King Sharuthi lazima mtuambie mlifanya namna gani. Okay. Nani huyu? Anaitwa Gikonyo wa thoko ya Kayore. Aruiga, we mwega rucini Maina Kehumo. Tuned and watching from Kayole. Na guku ni kuhoreru. Tukwenda thayo. Ugo tukoiga asanta sana. Happy new month Maina. Naivasha watching you very well. Thank you. Osio ni Shirokubwa Sidza. Kure mwena wa Naivasha. Ni makera huketi orowe muno makiria Naivasha muthe mwibere sana ta muhukwa shati na toro muthe by the way mukoragwo mwichonjo mukoragwo mwiritho na undu ucio ni wa vata muno na cirode mora hurire mundu gwitwo Donak arahura nyaga wa Donak survey na maito wito wini igitao akoria kanyethi mayaihe Kikuyu kurigana thuthuria wikitwo na uri utari disputed ni ati ungithie kuria kanyethi ati kuria hii ni ciaragio horo wana they cannot matinge kuhenia na nikyo gwetirwo the truth of EP na gutangire ugo Shirokubwa Seeds agire gutwira ukienda mahali pale basi hata tukatindo githumbura uri okay atiriri kiri urenda onko ni njira hegiti ndio kana chindagia pesa cia kuria baihi uko vipi vinaongea ukweli kabisa. Asante sana. Mudogo wetu kama ukanyi metaboine ajira good morning. Na mimi nasema good morning my brother. Okay, basi tukwende kule katika Facebook. Wangani hawa, wangapi hawa wameamka naona watu kiheli wameamka mimi nashukuru Mungu kwa sababu ya kuwa nanyi na tibado sitali by the way nikole kakara yako yuka Elija Kibali wa Kandara watching from Kandara Murang'a County Jerahura soso watu wana inakwenda wapi sasa imeenda tena ndatigiro uli ya Jenks Mwangi wa Kwabeni Jenks Mwangi of Kwabeni wewe igorelege mimi naifungua tena inapotea sijui kwa nini oka afana siyewe oka lekejambe kuna gereria bese nigetha ngoro da titi murana na Facebook nigetha ni kunjirikia nije tagwo baira kihugo no nginya yitikire lazima ikubali ndina bese ciringi 100 na iria ngukorwo gikunengereria thiini wa ikereka riri o ikereka ro ikereka wakuna ciringi 100 na ni kuhitukira pay bill number ya 155 571 155 571 account ni mwariga kiugo Kameme shiringi ekira 29 nigetha ukorwo na kanyaga kwihotana shiringi 100 pay bill number ni 155 571 account name areka kiugo Kameme amount areka shiringi 29 na nigetha ukorwo kihotanira shiringi 100 tukiinikereria ikereka o ikereka na ngora ikereka
muthenya na ikereka ria ruhia. Okay, riu 99 oigana na ikereka igana. Okay, John Tizi Suzy Boy kuria mwena wake no wa mitambo-ini muno makiria kama kawa Amrizo Jax mwage wako Beni mitambo-ini. Thank you muno makiria Rija Kimani wa Kadra, asante sana. Mary James hata wewe na kuona mimi nachukuru sana. Oh yes, tuthie tio wona nigetha tukorwo tukimenya ni aya mathite na mbere na gukiarauka thiini wa mitambo-ini. Kwena wakia mara comedian uyu ni Rija Kimani, Darren King, Nancy Njoroge, Lucy Muthoni Mwariri na Generation Furniture Martin. Thank you muno makiria ni todo wa mgukorwo mukiri thiini wa mitambo ni gukorwo gigithoma aria gukorwo gikihota hata kwa huu wakati mwingine. Naona mko wengi sana, lakini Facebook yangu basi inaleta tatizo kidogo, lakini mimi ni nani? No tugutirithania atwena kijana wa mwalimu thini wa studio rucini rwa umuthe tuko tugigitirithania thini wa ikereka riri nigetha tukimenya ni mariku maya mekirirwo uritu thini wa ngathiti-ini cito. Cost of living nirakorirwo kiariririo muno muthenya wa ira guguthia atia ina inyu murima nja wa bururi mutitikite indo ri mabegi mathaa ma laptop na ki atike yara iri kirendaga no irenda ni ndioi ni tukwaraniria hana kijana wa mwalimu tondu niwe wikite mathabu macio nginya ma mathabu nginya kerwo no school ahead. Leke twambe tukirie turathari era na nigetha tugigicokereria tukorwo tukinyitania na kijana wa mwalimu Zack Goge tukorwo kimurika ngathiti thiini wa NJUKI MUHUNGA IRUA. Niga cai ndi kahwa ndayo kahwa na gichonjo nawe ukorwo ni ukuona kahwa kana tumai tuhiu kuda. Okay, tutirithanie thini wa ikereka